Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidil awwalin ya Sayyidil akhirin. Assalatu wassalamu alaika ya Abal arwah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wassalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Sininda tama-tama labi kumanan rangi sila surasalakum kehadir. Sitinaja si pemar di patarakatan ra'asukuru kata lori sisi raja kosangan apung Allah Ta'ala. Rigo angkana pung Allah Ta'ala pancaji ki umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto para paimang nasaba angkana pung Allah Ta'ala wiringi adisi-disingang kesempatan atau pada angka hadiri rilalanda masigi mabarakatay mamagi-magi hadiri kata natululungan baraka natu salama ridwe wanua yana ritu salama riwanu lino makoto paru salama tu kirwanu akhirat. Makoto paru paimang si matangka ki masalawa ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nai beri salangnya lima labina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sebagai Nabi uswatun hasanah akacura lori pada di manang. Ia suesinina tama-tama lebih ku angkaki mutamar ilalana ulang aja jangan na lima labina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mancaji agaga sitina aja pada angkaki pakas sai akacurat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makoto para pemesi najai pada angkaki pencencengi papojita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membagi-magi nasaba angkana papojita lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namo manihadena tu sirrun tu rilino insyaallah angkaki sibawa mati ri surga pamasina pung Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rojan cina le malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia le malabina Nabi man ahabbani nigi nasa tau pojika niga pojika kana ma'i fil jannah tu sibawa matu ri surga pamasina pung Allah Taala. Ya rojan cina le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sinina tama-tama Nabi kumanan rangi sasallakum ke hadir sipato rigo angkana ulan Rabiul Awal pada angka ki Mario marannu pada angka ki syukuru ri pung Allah Taala rigo angkana di bulan Rabiul Awal dilahirkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tama-tama labi kumanang iaro aja janganna ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan reguruta Abu Ja'far al-Barzanji yaro Nabi sallallahu alaihi wasallam suku aja janganna suku watakalena suku to sifat-sifatna istilah tai diogi maka datau libu-liburang suku jajiri tangana jae tapi dena kaciu-ciu majah dena pada ini ya koko kita ngana jai biasa ki macu tu mancaji tau majah si bawa ki pak gosip macu tu ki mak gosip si bawa ki tau kanja macu tu ki tau makanja
Si bawa kita ahli ibadah, macu tu ki mancaji ahli ibadah. Tapi ia adalah bina Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaannya adalah angkai jaji di tengah najai, tetapi dia nak keciucu mancaji tahu majah. Makanya sini teman-teman Nabi kumanan rangi seselak mungkin hadir ada malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam suku aja jangan suku atakalena. Bahkan narampian riguruta maka da iya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu magarata, tahu magarata pina Nabi Yusuf nasa riguruta, magarata pina Nabi Yusuf, tisa Nabi Yusuf bu, tisa Nabi Yusuf, iar magarata ya bana iar magarata pele malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Yusuf. Ia kasih nagaratakan nale malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ia ku angkat tau maria-waria wa garatakan na tu maka datang majaja tapa na lo sidap pele malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia rin ri tau majaja tapa na macuti mancaji tau magarata. Kasina itu sih di ia ku tumak dape ku tau garata. Pene magaratai tahu pene majaki di Yerusalem na Nabi sallam si baidi. Tapi sini na tama-tama lebih kumanan rangis sila salak kung kay hadir. Para lumi paham maka tanya agar takan na tanya tanja na para lumanaha iacuri puliri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Iya. Makanya sini na teman-teman lebih tanya tu yero agar takan na makasiksa ko yule padai tampilan visi Rasulullah SAW, tapi tanya tu yero mancaji. Dan sabah alim labil Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Majapuna tu pengala taala tanya tu kasih natapa tamilo natanga pengala taala. Wa amwalikum anrang itu pasiage kana waramparata. Walaki yang zuru ila kulubikum ia meloy na tanga pong Allah Ta'ala ia naritu atita wa a'malikum anrang itu pamala-amalata. Makasih sa ko magarata tapay, makasih sa ko macanti tapay, tetapi iro para lusi teman-teman labi ku meloy na tanga pong Allah Ta'ala ia naritu atita makutu paro amala-amalata. Ia narus ini na teman-teman labi kumanan rangi seselak kung hadir pada subuh hari ini si kira-kira si patu ibahas apa kira-kira yang bisa kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang kawading ya curi ya kodene rulle macuri manang makadai kaidana ya kodene rulle macuri manang ya kodene rulle malamanang aja tuha ya bemanang ni makir Pak ya komero je tu ya curi mana le malabin Nabi ta yakin dam pasti de nairulle. Iya Pak iro nangi kada tahu liburan. Iya ko de nairulle malamanang aja na ya be manang. Iya. Sini tama-tama Nabi kumanan rangi seselak kung ke hadir. Si kira-kira angka tallu agaga secara garis besar angka tallu akacura pole riale malabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkatan lu agak-agaknya curi puri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ia naritu atekana le malabina Nabi akidah akidana le malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maga akidana le malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidahnya ia naritu la ilaha illallah. Ia melo ya curi. Jadi 10 itu talu tahu ngalim malabina Nabi sallallahu ia mibawa na dakwakan ni kalimat tauhid la ilaha illallah. Iya 10 talu tahu ritana Makkah ia na dakwakan ni alim malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Itu pun banyak sekali tantangan megalak ada tantangan alim malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan ini kalimat tauhid la ilaha illallah akidahnya. Dia nak cek dia tahu masa ni tahu jangan. Angkat tahu maka dia tahu malasa.
Bahkan biasa melo isugo Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya napapajai jama yoro jama-jamange. Jadi itu pala yasang isugo bu metapamu Nabi melo isugo. Apalagi makoko bu macawe si pilkada. Ya pur sugo manyogo ibu na celada le Nabi tabudi. Arasi wal murtasi pinar. Orang yang menyogo dan disogo sama-sama masuk. Sama-sama masuk. Jadi kong kacalo baja melo bawangi sambako nakada todo kang kasambako malay meki malay bu. Weh, melo mo pi malay. Makanya sini teman-teman lebih kumana rangi sasalak kong ke hadir. Inilah yang biasa merusak negara kita sih teman-teman lebih kusogo menyugo. Si ditau napoji mas sogo si ditau napoji sogo bahaya ini mental seperti ini sih teman-teman lebih bahaya. Inilah yang merusak negara kita sesungguhnya sogo menyugo masakam tasakame bu ya kuna sogo kitu tahu napa menre makra isu tu patu palis yero hasil risona. Dia gajero na yule parra bu. Ya kong katau melo malangi na podang makada. Ya aja na cimo linga makotu. Mo mago to do matoko. Aja na malinga makotu. Makir-kir ki padangi makor. Sini tamu-tamu lebih kumanan rangi sasalak oke. Ina renang kasih diwarekada. Makada kualitas seorang pemimpin itu ditentukan oleh kualitas masyarakatnya. Pak makada tiji iru calungi ko dia na iso ko masyarakat dia aja na pilih ki. Jadi ako yulen iru bay iyaro. Sini na tama-tama lebih ko. Tapi bahaya nih Pak, bahaya nih yaku iru iya naro perinsi apun nang kaje tahu Pak. Maperinsi makada la bimita lo mah kokoe na iya manu baja. Pak maketu habi tak kadangi. Biasa kata maperinsi makada ya kumalin nak di 500 sabu makukoe uto do ko iko meni agak mimpi go batuan naga melo ko korupsi melo ko agak kutuda ko iko meni. Onro bahaya nih sini teman-teman lebih ko. Baka biasa kata upa. Ya le di 100 sabu kada to do ka. Dia jauh tadi memang gitu. Le 200 sabu dia aja na. 500 sabu le. Mau je 500 sabu aja. Kasih di juta muale. Mau je si di juta de tuale. Kapal 5 juta wale. Kau ye wala. Woi. Tania jumlah mina persoalkan. Makanya sini teman-teman lebihku ini yang mau kita rubah dari pola pikir kita ya ko perlu ipodangi tangkong kami mak. Mau je demo. Untuk doko aja nak malinga. Ini sih teman-teman lebihku. Aja na ya pakung ka yalingi na dingi pilit itu namanya sogo menyogo. Sama-sama di neraka nasal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengisogo ko kapire untuk kemudian napajaiye dakwakan la ilaha illallah. Kasih di utusanna surona kapiri mapadueh untuk mengulur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sang Amir bin Tufail. Mengulur ko Nabi sallallahu alaihi wasallam aga na padang ile Nabi maka dai Muhammad mupatar-tar na je itu asik diange. Magi je nasa mo bukuri agama na ninemu. Narik ko kasiasi ko nasang mlamujame gau mapapiro taruh ni di pasipulunga kodui idi pawari ko rampara paja itu jama-jamamu ya betul na sogoi ini penawaran dari orang kafir idi pawari ko rampara paja itu jama-jamamu mama ya ko jangak ko mujami itu jama-jamange idi pa masih di sini burai ko paja itu jama-jamange.
Itu tawaran yang kedua. Milo burai dari Nabi sallallahu. Tawaran yang ketiga maka dari Muhammad. Ya palekong kamakun rai mu puji-puji. Pilih ni nasa pite ni tege mu puji, tege bangsa mu puji, ini papas di sini pak bene ko. Iya, pite ni siaga makun rai mu puji. Iya. Kira-kira ini kita wari ki makor pak. Tawari ki orang parang, itawari ki makun rai. Siagi puji. Tapi aga papi balina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia malabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lastu bifakirin. Ternyata kaje tu perri. Wala majnunin. Andra gitu patanya tu katau jangan. Wala hawaitam ra'a. Andrang itu pa de to ga makun reju cinai. Iro papi balin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kaji tau pak di. Tanya katau kesiasi. Tanya katau jangan. Andrang itu pa de ga makun reju, de ga makun reju cinai. Agan asal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah. Iya surona kapung Allah Ta'ala. Nasuruh kapung Allah Ta'ala tampak mana ko menang sarekwam mengimuelai wisompai barahale mulokas sompai pung Allah Ta'ala posiwai. Ana Rasulullah, saya Rasul Allah. Ya suruh na kapung Allah Ta'ala. Iya rona suruh ngapung Allah Ta'ala sarekwam mengimuelai wisompai barahale sompai pung Allah Ta'ala. Cawidin reka biri kursi. Tapi panasarangi maka dani gaya sa pung Allah Ta'ala. Lisiwe kedua. Maka dari Muhammad. Maka gatoji irupuamu. Maka rata-rata na nasang irupuamu. Ulawa ga yari ga salaka ga. Magi musuruh ka sompai. Magrata-rata na puamu. Iya naron nasabari sini na tama-tama labiku na yung paturong surah Al-Ikhlas. Tapala mo surah Al-Ikhlas bu. Pami katututo kita ni maka tapala Al-Ikhlas nakala di ko kulo Allah na pala mo. Iya naron nasabari sini tama-tama labiku na yung paturong niya surah Al-Ikhlas. Ipodan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kul huwallahu ahad. Puadai Muhammad maka da ia rupung Allah Ta'ala puas sewa. Jadi ia sini tama-tama lebih ku ayat si di surah Al-Ikhlas dapat nasel na pung Allah Ta'ala maka da puang Allah Ta'ala na pacingi wi alena pule riak bilang-bilangan yang rangi puang asusungannya. Jadi dia gaga ya Tuhan yang satu, Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, Tuhan yang ketiga. Puadai Muhammad puang Allah Ta'ala puas sewa. Dia gaga ya puang lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 3. Puada Muhammad puang Allah Ta'ala puas sewa. Jadi itu kul huwallahu ahad. Napa cingnya dia puang Allah Ta'ala boleh riak bilang-bilangan ni. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad. Puang ia angkena perluang ia mananna sewa-sewa. Podangi kapire makor lam yalid walam yulad. Puang Allah Ta'ala di mana anrang itu pada na manakang. Walam yakullahu kufuwan ahad. Puang Allah Ta'ala di gagasi di sewa-sewa ni wapada. Ya pas sabaran na sinin tamu-tamu lebih kurigo angkana tau kapre makutana makada magatoji rata-rata na puamu. Iya. Magatomu dili model na puamu lawa gesalaka ga nai paturung iya surah Al-Ikhlas sebagai jawaban dari orang-orang kafir itu. Iya. Makanya sinin tamu-tamu lebih kumanan rangi sila surah kung ke hadir. Ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak semudah membelikan telapak tangan tapi penuh dengan perjuangan.
Ya tu naro melo yak kacuri si kira-kira aja na tulapa akidah kita ate kata boleh riseng la ilaha illallah. Tapi sini na tamu-tamu lebih kumanan rangi sasalakung ke hadirin nasan ri guru atau pandritai angkat toje itu madarisi pa ya wadingi pagoyangi ateka na tawi tiga na yarusi pa naronasa guru ta si pa masih ka biasa tahu kung ka masih ka melo sogi yan ang kataw padangi makada uko kiro lohe tu bawa bembe tu magiri bembe tu mengilaw-ngilaw kor awiringi asugir masih jak masulang atika na tawi masih jak masulang sini na tamu-tamu labiku makanya sini na tamu-tamu labiku dia nawat diyo la yala lang biasa to tahu masih ka madising ya kung kataw malasa biasa kasi segala rupa pulih na informasi ako kiro lo maburay ako kiro lo biasa beberapa tahun yang lalu sini teman-teman lebih ko ang kanunri tawe mabura ko agasan tato bukan Islam itu bisa sangat berbahaya sini teman-teman lebih membahayakan akidah kita. Membahayakan ini la ilaha illallah. Termasuk tamasikai malakai. Itu sini teman-teman lebih ke tamasikai malakai biasa. Biasalah dengka mi ke pengaruh ko kirullah. Nawat dengan kasija tabuk kasija paru kusangi. Makanya sini teman-teman lebih kemana rangi sasalak ke hadir. Jadi tajagai bihe napa menara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan nariul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tegakkan kalimat la ilaha illallah. Apa sewa kiri pong Allah taala itu akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tegapi para lu yak kacuri pole Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu ibadah-ibadahnya, ibadah-ibadahna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga kunci na ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ijama manang isinin na yero nawajikan ya gamata ditambah-tambah dengan yang sunnah. Yero nawajikan ya gamata ijamai. Yero sunnah ditambah. Ya kung kapakuleta papole pakaswe sunnah itu ditambah. Pangkat tu nawajikan agama ta, nawajikan Nabi sallallahu termasuk sampai jadi 5 waktu ta. Itu sini teman-teman lebih ku para lula. Insyaallah yang hadir pada kesempatan hari ini kasih mana sampai jadi 5 waktu ta. Amin. Para lu paling ngarang sini teman-teman lebih ku sabola ta, keluarga ta, indo anak ta, ambo anak ta. Semuanya pada paling ngarangi sebelah termasuk diri saya pribadi. Si kira-kira si dina tamu-tamu labiku maka ada ia tu ya sengi sampajang dina pada seka dina pada pasidak dina pada tulak balai ya tu kutu melo masidak kanak-kanak telah maka jumawa dia pelolong enak bawi patulak balai bawi pasidak kaku tapi ya sengi sampajang dina wa diwakilekang benenge wa diwakilekang nulilah kaya na butul isur masam pajak budi. Kalau ikon narek masam pajak magala-gala, tapi dia nak ding. Itu amalan nafsi-nafsi kita. Bahkan makanya dari guru tua pandit ikut dia nak makasih sampai jam 5 waktu. Angkani apalan na pasida kami ala di surga pamasina pung Allah Taala, apalan na sakai mi ala di surga pamasina pung Allah Taala. Dia nerule mala na sebab magi as-salatu miftahul jannah yer yeseng sampaya pa goncin na suruga as-salatu miftahu kulli khair ya yeseng sampajang pa goncin dia mana na dicing dia goncin ya katan ni makanya sini teman-teman labiku pakasi akacura pula Nabi sallallahu kita kerjakan yang wajib-wajib yang sunnah ditambah-tambah kong tega yasang yero sampai jam 5 waktu wajib tapi ia royeseng sampaja sunnah
Oko masjid tak dia qabliyah tahiyatul masjid itu sunnah. Itu ditambah-tambah. Ya ro sampai jampan ni ditambah-tambah. Termasuk sini teman-teman biku puasa Ramalangi wajib ya kupura ni pigo ne rule mo pama puasa Senin Kamis agak sana ditambah-tambah dengan sunnah. Ya iro akacur mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah. Iya. Kemudian sini teman-teman lebih kumana rangi sesalakum ke hadir. Itu yang kedua ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ia perlu ya kecuri pulih Nabi ia naritu sifat-sifatna. Sifat-sifatna lima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifatna Nabi maka ke sifat-sifatna Nabi perlu ya curi. Salah satunya adalah sifat lampuna lima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narana salim Nabi inna sidakah tumakninah. Yaitu ia sangi lampu na bahawa ki lakuatan nangangi. Makotoro si balikanna innal kaziba riba. Yako balle na bahawa ki loko asus sangangi. Kebohongan itu membawa kita kepada kegelisahan. Dan ini bisa dibuktikan sini teman-teman labiku ya kau tahu malampu tuli mata napa pena dina. Ikut tahu malampu mata napa pena dina termasuk ya kau kepajabak malampu mata napa pena dina ya toko maciko-ciko pajabak lengi na balanca dina negara lengi na laporo tita sela-sela kong kay paparisa na pero kolino may parisa na pe kolino dia panok kasrimuri na pengalataan makanya inaros ini tamu-tamu labiku perlu pajabat pemimpi perlu melampu masyarakat perlu melampu padangka perlu melampu apapun profesi kita tepun riolo lampu tepun riolo lampu nah sebab magai inarodin nasa labi nabi tak ia kutu melampu na bawa ki loko atan nangenge cuma makaratam yang diguru tetap pandritai ia ro lampu bu katu talun rupa. Kasih talun rupa ya asal lampu. Yang pertama kayak asal lampu kando. Kayak asal lampu kando. Ia ro kando malampu. Malampu mo cek de. Makumo lo. Malik ko ilari lokko alena. Ia na sinin tama-tama labi ko ya ko angkat tau malampu kando malampu lokko irialena. Iya na iwering amana tau mapako sini na tamu-tamu labi ko megangin na lain iya na lingi tau angkat tau mako pa angkat tau mako bu ya ko isuro ya wering ya amana mak bagi na lemo tetasi di tawamu nale pak bagi tak dua iro ya asam malampu kando malampu lokko irialena time marala riale dia na cuci panca di pemimpi tau mapakoi. Dia na cuci wiring amanah tau mapakoi. Nah apa na tu sini na tau malabiku marumula daki na bici itu setan. Pak memang makadai pengala ta'ala allazi waswisu fi sudurin nas. Yaitu setangi monro yoku yase narota aga ku yase narota hati. Agana monro komorokna mulutnya itu tinggal di atas hati kita. Mata tu kotisi natita upan maringerang ri Allah taala makde setangi upan takalupa sikiri Allah taala namma atita na culi-culaiwi sarekom bangi iya tita sielo-elona agi ne na puelo aku tu ni rona gaurangi ko takalupa ki cuma makadami Allah taala minal jinnati wan nas yaitu setangi kato don rupa angka pole bangsa jinge angka to pole rupa tahu jadi dia lah salah tu tama tariolo ko makare yang kaya setan malino makanan re guru tatau pandrite masaka mai maraji yolo ya senge setatan rita maraji payolo ya senge setan malino ia setatan rita ia ku ibacan ni ayak kurusi batan ni pati awak dimo jaji lari ia ko setan malino namui patama ka porak dito na lari ko tu rajina iya
Ina sini tamu-tamu lebih ku ya ko yaleng nyaman atau mapakwe biasalah ada mak bici ero sitangi. Aga biasa pak bicikan na sitangi si rupa mi. Makadami bawang tak kalamui. Tak kalamui ko mak bahagi bag alemi manali mu tak dua. Tak kalami ko makatan tak kalamui ko puna paroi ambak meman ni lah. Tak kalamui ko makat. Jadi sini tamu-tamu lebih ku. Ya mur basi dia biasa nak bicikan itu sitangi. Makanya sini tamu-tamu lebih kumana rangi sesalak kung kay hadir. Iro nasang eguter lampu kando aja tanah iro na contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata yasa lampu beci. Tega yasa lampu beci biasa kimita beci pak. Ia pa nama lampu ia ko makasinggat tanah. Angka tahu makoy ia ko malo ia ko din makasigat tanah cakum pemi pemang. Kata tahu makoy ia pa nama lampu ia ko kata mawasi wi. Engka tahu mitai ia nama dek ni pengawase cakum peng. Kata makor angka tahu pamimpin ia pa nama lampu ia ko idemoy. Oh, kemasarakan demo. Ko paja si demo, cakum PCP emang. Angka tamakor. Kemudian yang ketiga sini tamu-tamu lebih ku angka tu yasal lampu bali bahasa nasa guruta, ye na paralu. Ye makoni si Pak Nabi ta, lampu bali bahasa. Tega yasal lampu bali bahasa, ia bali bahasa ai Pak. Namutin rutin ruitar tetap ti lampu. Tenro mitar bali bahasa tetap lampu. Melo ki panca ji pemimpin, meki panca bupati, meki panca anggota DPR, tetap melampu. Meki panca ji rakyat biasa, tetap melampu. Meki panca ji ibu rumah tangga, meki panca ji lakai, tetap melampu. Ya kota mapuna ya sengi lampu bali bahasa. Makanya sini na tama-tama lebih kumana rangi sasalak yang ke hadir. Ia alampuran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diberi gelar Al-Amin. Orang yang dipercaya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sinta pura makam bibembe pura agasane pura dangkang pura tu mancaji presiden nasalangi seorang ayah seorang agasane lakai suami dimanapun berada angkai melampui nariasa lampu bali bahasa. Makanya sini teman-teman apapun profesi kita tapun riolo lampui. Kutumi makacuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sini teman-teman lebih kumanan rangi sasalak kung ke hadir. Aga pisipan Nabi sallallahu alaihi wasallam para lihat curi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu. Tau maraja mapakatuna alih. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tau matuna. Tapi napoji mapakatuna lewe. Tanya tau matuna napoji mapakatuna lewe. Bahkan ia ko situ dangi tahu sogi na tahu pak dia Nabi sallallahu alaihi wasallam na labirangi si lai situ dangi si bapa tahu pak dia. Ia ko angkai madam banget tahu sogi na tahu pak dia. Jadi sila yang kisah maka ko tahu sogi na tahu pak dia. Ila biran la si bapa tahu sogi. Agak guru boleh ke sini na tahu mata biku. Ia ko tahu pak di tu ye wasiolong polong maromo lima mapakohe. Ibu marumo di memang beri. Kau tahu pak dia wasiolong polong. Ya tu si aku tahu ke warampara ye wasiolong polong. Marumo di memang kohe. Jo cede. Marumo di memang paling. Iya nanya pun nasangin Nabi tak lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Sini tama-tama lebih kumanan rangi sasalak yang ke hadir. Maka dari itu si kira-kira pada kesempatan hari ini Rio angkana pung Allah Ta'ala pada piriki umur malampe nari rapi ulang aja jengan na dan melabina Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha semaksimal mungkin menjaga kalimat la ilaha illallah makoto paropai mengangkat ipigau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanapodo napasalama ki pung Allah Ta'ala napasiruntu ki pong Allah Ta'ala yang melabina Nabi ta risurga pamasena pong Allah Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wallahi ta'ala salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.